ina wanga I ese mai se helicopter saina mai ona ngā taifale. E whai matu ina saina na wa ale Coast Guard ma wa lele anga I o ngā sami ma le ea fo I ia tumotu na latane ma wari putia wa wha marusia I wa a Japani lea no whanga wa marusia ina ia vave o na wha o ngā ane ia na wa a ia mole pui puinga. Ro riputia fo I sa sodia e helicopter sa Japani airspace I se tasi o whaitu leo Senkaku, ma lo tua ia I fo I saina, ma lo mata I tu fo I le to tele, tu ranga o le aiai lea wha vesi waria e mai, I le wā o ia tunu o nua. I Amerika wa fola le presidente o Amerika Donald Trump, o ia whaatonu wina le whainga malo, ia toi tatala ma whaalau tele le Alcatraz, le nofuanga le whalepui tele a Amerika, o lo iai I se moto o California, o se dia maleona sa furu tausanga talu na tapunia. O whairoa Trump, wa whaisi umi o a awhia Amerika, ia awhianga o whainga tangata e whaawau pea o na sori le tūla whono, ma a awhia iso I fua o tangata, ia ma o taimi ua sola, sa le I whaatari rawa le tūla whono, ai aweloa I la tau ia e taloka, ma ave se atu I se no fuanga mautua, e le ma whai ei una toe whaao oni ti ngā inisi, ma o le whainga tonu rawa lea te tawana iai. Pai mai Trump, mo ia whaatonuina le pūlenga o le whalpui ia toe tatala le no fuanga lea ma whaile lei e ave iai pāngo tā upito whainga tā ma sori tūla whono so I Amerika. I le teminei o le no fuanga lea iai le whalpui le Alcatraz Island o se no fuanga ta tele mo turisi ma lo whaamawina o se tasi o no fuanga whaamawina I tala whaasoropito o Amerika. Mai le Pasifika I Papua New Guinea, I le mai ai o le palota le whaatutuaina sa whaia whaasanga le palemia o Papua New Guinea o James Marape, I le masina na tenei, wa wala au nei le Transparency International Papua New Guinea, le TIPNG, I le palemia, ia whaia ia se ngai o inga whaasanga I whainga lea mio tonu po le corruption. O le teitei whono le tōtino lea o Peter Aitsi, wa ia tā ua wa mai ala tuanai, ma o se awanoa le lei lea mō le palemia e whai ai se ngā yoinga I le mata upule nei au le I o mai leisi whai ngā palota. Tā ua Aitsi I le Radio New Zealand, to e se furu wanu masina whai le palota le tunu, ma uala ngā te tauroi le palemia o na ngā yoi. Ai mai ia, a whai e wha maoni le palemia I ana whamtaranga, e wha tatau I le te e atu I whai ngā mio le tonu, o le taimi tonu rawa lale nei e ngā yoi ai. Siringi e Radio New Zealand, Nelly o Aitsi, po le atonu se ngā yoinga mana o mio na whaatino le palemia, e whaatatau I whainga lea mio tonu e peo na tā ua. Tali Aitsi, o le isi ngā yoinga mua, o le ave sea mai o minista e le o whaatino ina le reia lato ngā ruenga, mai tatau o na toa le palemia I le whaatino ina o lea ngā yoinga. Tala muli mai Samoa mo le manuia le tau mawhai Samoa mo le toe o fiatu I le vaenga lua po le Division 2 o ta amazanga taito fitu a le lalangi ina ua whaia ina I le la ta'alonga masiamani I le asona nafi. Manuia tau mawhai ngā Samoa mai isi ana ulua I ta'alonga I le ta amazanga le LA pe ta ile I manuia le ta'alonga masiamani ma aloa I siamani ai e tolu sutasi le leai I playoffs. E ei swinga o fora mai le HSBC Sevens I le Western Wai ma o whaidwai o le atolu vaenga o le ta amazanga I le anga I le rumanai. O aula wanga waa mo le Division 2 LVA Uruguay, Amerika, Kenya masiamani mo le 2-1 a le tupata mai tai o au wanga waa e LVA Brazil, China, Kenya ma Spain. Lono winga la o le ato e fo I lava Samoa ma isi au wale anga waa I ta misanga whaalo toi fale e amata mai eide sa edinga o avanoa e toi o ai I le pito I runga o ia tamusanga. Ia o tala nana Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo yaso ma nuia tere tiu te mga anuenga o whenga iai ma le tunu soifua. Radio Samoa Tasi mai batolu Amu Radio Samoa Tasi mai batolu Amu. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland.
Tāmaki Turiki. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback a man tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu City Car .nz. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō. A oe, ua whasilisili oe ai la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapitoa o tina. O le aso o mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi ona lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sfulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. O Samoa o le atunu ua mai a o na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Tasi lima i watolu amo Radio Samoa. O te fia tele male nganga whaftai e whaatalofa. Mo whalofa i a te oe le nei po i maenga o le amatali o le tautua. A le siu whafonga o Samoa le Radio Samoa Sfulima. Iwa tonu a mo i Aukilani. Tawalunga toi fo i matatu tala i vai whanua. Ia o Australia. Ia po so se maenga o le rolangi. Ia pe o nau mai i a te oe tua fine. Ia Miriama po Murray. Ia whatasi e male au nanga a le fionga. Ia po le ftelenga fo ia se manu, ia po le tofa fo ia fonga mua. Francis Ioane. Ia po le talitonunga sabu ria o tau, lau tau maftanga fo le rei aso, lona lua o le vai aso ono le masina o me, lua afe lua sfuma lima. E se teimi o na wha umatu leo le wha talofa ma le wha whenua i le atunu. Ai ono le manu ma le tele i le taimi, ia leo ua sumai i le rii. O autu i le tātou porkalame o le fautuanga mo le soifuanga atoa Advice for Life ia o le pāga tōtino le siufonga Samoa mali atou sa mea i vai aso te tasi le sunga a met watua whatalo whatu met malo le soifuanga via whaftai foi o lea ua ea fio mai i le tā porkalame ma tā lau lua whesina whai foi ia a o whaafunga fonga i le atenu tālo lava. Ta lofa ma loso e fumanuia, o fionga savea, ma alo lava.
Ia, whamoe sa manuia, ia lo whai unga vai aso, ia bale la fo i vai aso, o tōna i atu. Ia, o lo maua lo malosi, bale soifua lau lei. Ia, manguia, vi ale tua me uma, manguia weekend, manguia vai aso, fa unga vai aso foi, ai manguia foi aso, ngai aso. Ia, malo lava. Ia, o iei a nisi o nai clients wa maua e tusa male tāpura kalambe, ia manisi fo i ua au ngā ia le whaatino ina o meo insurance, ia pole puipuinga fo i mo i lātou, molo lātou soifua nei teimi. Yes, ai foi clients fōunga o whelua i ma clients fōu le si aso, ma ngai, so yeah, very good, very busy, lele avungo e swangi ka ko Samoa me lele ma ka uputa o insurance, life insurance. Ma dia lava. O lea se ta amata whapena, o lea le teimi talawhia ngai, ma se teimi te tau i ona whaatino, ia matalo sanga roa tangata e whai, ia le me ta o le life insurance e pui ai le soifua. More disclaimer, so high level generic information only, illicit advice, among me as advice, booklet appointment, fellow a tala noa le mata upulele insurance. I'll take you through a 6-step insurance process. Our ngay today is just the information only. So very taua, the best time to apply for life insurance. May siya kay mi wale makua kele. The younger the better, and so because makaulia fo ie lengi koe ngā mai serious mai ki ngā inga, you know, so best to do it alei ele makua kele before you have any ngasingasis, and you know, ole life insurance maka le kausanga le age sfuluongo, Maria. But remember, most people's fuluongo, they don't think about life insurance. When I think about my olanga, I never think about this when sfulunga ko sanga ngai ka alo la kapi alo le aonga. So most average age e mafawfau e kanga ka about life insurance is when they start, when they have ainga, a makalaku ainga, they have children around kolusul ko sanga. It's around that age, kolusul ko sanga, a makalole mafawfau kanga about insurance. It's a me lea when they have family, when they have a house. So usually about kolusul kausanga, they start thinking about life insurance. So it's aua because at that age, ele healthy kangaka ele ngi mai ki nga inga wo maori kingu kangaka ke minga. Mo ia kangaka ula fo ingu pia ke minga, but was still young, still like kiki, so still able to apply for life insurance e kauria. Amang life insurance e pui leo langa ke longa se longa kupu, you know, ke kupu se fala velave kangaka. And then e kongi e kalafu, kongi funeral, kongi mokesi, kongi anything. So se mea and leave money for the ainga e feswangi, so e le kinga ainga le ainga e kongi mea pea le kangaka. So that's very important. Apply wow like kangaka. I'm a kua some of my clients, you know, a lot of my clients, lima sfulu kausanga, ongo sfulu kausanga. The other one was fikus fulu lua kausanga, 72, and lucky wukaulia. But it's very whainga, because the older you are, facing a whainga to kaulia, because they're very strictly kula fongo insurance company with they checking your health. Kele fo ngasi le mafai. Mamafa kele le mafai fo. So you know, it all depends. You know, most of us are more le suka, le diabetes, ma le koko maulunga, ma le cholesterol, high cholesterol, my faku, and so stroke and those things. So by the time we're more we're too late. So best time when you're still young. Malo, tau el whafonga mai le tudu a mise fo tau sanga ria leua mafau ma ua tau nu i le soifuanga. Ja, tau ena whaise whaiunga. O lea e se senga fo le lacy coverage le income protection and the loss of earnings. What is the difference between that, those two terms? Yeah. Ma ngai fesili o e pui le olanga. Sorry, le pui le kokongi le ngaka, the income le kokongi. So vanga ngā le whanga luenga le kangaka, as long as you're working and you have an income,
Koe ngā cover ia, income protection, loss of earnings, and then there's another one called mortgage protection pe aise mo kesi. As long as you're working, but also it depends on the type of job. Whangaruenga ka ngaka factory. The factory machine job. Yeah, is if I'm koe ngā cover lea, because it's more of a risk. If you whangaruenga in the lollies, sometimes a bit whainka too, stormingi. So these two covers, mainly koe ngaruenga kauli ai, is like officer. Officer work or career or sales, and whangaruenga the shopping center, you're serving customers, airport. So mainly those koe ngaruengas kauli ai, income protection ma le loss of earnings. So le ruinga le income protection. Mai ngaka, pela vea. Ai le mawheng whangaruenga. Ko le Faiva aso we off work, ai le mawheng fwoi ngaruenga, then we'll stop loko kongi. We'll ka ofi loko kongi lo pule because we'll over le Faiva aso ai kele I fwoi men ngaruenga. So income protection jumps in and kongi ongos furu 2% lo income or fikus furu pesenge or fikus furu 5% of your income. It depends which cover you take. And so it kokongi is your income, but stop lo kokongi from your boss. Because we're living lay off work, because we're living lay mai po lavea. So it just puis your income in terms of that. So it's a good insurance protection to pay a portion of your income. Pea ka o filo kokongi lo ngaluenga because we're living lay fo ngaluenga. Mai o lavea. Makauria fo I alavea, and you're living in Ngusila. Le mele called the ACC. So ACC will cover you for any for any lavea, any injuries. If you're injured at work or outside of work, they pay valus full percent of your income. So if ACC pay you, then or the cover there, income protection is offset with ACC. So it only pays if ACC doesn't pay, or if ACC only pays a little bit, it pays a difference. So it's offset, or offset. But the loss of earnings, if ACC pays, this one also pays a little bit more. In mortgage protection, if ACC pays, mortgage protection keeps paying as well, so there's no offset. So let's say of these type of insurance, I am mai. Then ACC is not going to touch you with your mai because manku for ACC ngale la vea me mawa kongi la vea but not mai. So if you're mai and you have, for example, you have a cancer or you have a heart attack or stroke or something, and you're off work, kolkau sangare off work or 2 years lay still off work, then lesi ko kongi. Then ki ngā inga oe le mawhainga ko kongi pili because you got no kongi now, and so you have to rely on the winds if you're in New Zealand. Benfiki, but it's like iki. It's only small compared to your kokongi. So these covers very taua because if you're off work that long with a mai, then at least it covers a portion of your kokongi. So very taua, very important. Redundancy. Some people, if sili redundancy, does it cover my job if I'm made redundant? Some companies cover anga le ongo masinga. Ngaka le ongo masinga, and then it stops. So it's not a long-term thing. It's mainly for lavea and mai, ngasi if you can't work for more than 5 hours off work oi. But if ufualungaluenga, like I said before, if you're a factory worker or truck driver or machinist, very high-risk blue-collar work, then these covers here, income protection, loss of earnings, is not really suitable for going ngaluenga. Malo whaftai ka ua tele. Mo le whaafonga bai le tunu au mātala no ma le sunga a Matt Luatua. Mo le whautua ina whau le tunu I mea neo insurance. Ya, po le income protection, loss of earnings, ma isi vaenga tā ua ne. O le telefoni, o le olua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Toi whaafonga numero na le sunga a Matt Luatua. O le olua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha mau wha lei. A wā eile teimi e te wala aua I lava I a Matt pe a whai te le māramalama pēa. Ia ona toi wha māramalama tūla ia lea. E iei isi
whaamurianga po nisi benefiti e tawala mai I ngā ruenga le tātou te ngā rua I le tāua nei whapea le Employee Benefit Scheme. Lale me tā ua I le sila fia o e pule I ngā ruenga I olo o tātou ngā rua. Yeah, well, maanga il mele because a Faiva le mawhaingai ma wase insurance a le kaulia oe because wa kele o ngase po ma mafa kele po makua kele. A le kaulia o le life insurance, po le trauma insurance, po le income protection, po le medical insurance. So se insurance a wale mawhainga kaulia oe. And the company normally defer you for 2 years or luinga menga. Is you have to stand down lua kau sanga, then they check it after 2 years. But oka, mkwa lever kei me wait if I kali ke o kubusi me a oe, within 2 years. So another way, lesi kung fikile that I tell my clients, if they get declined by the insurance company, ale kaulia, and makaulia for I use 5 insurance companies. So I try most of them, all of them. If one of them says no. So Partners Life, Astron, Fidelity, AIA, Chubb Life. So if you can't get any insurance at all, then the other way is go through your ngaluenga. If you ask your pule and you just whangoi o pule says, whamulmole lava, I try to get life insurance and trauma insurance and income protection with my advisor, insurance advisor, Matt Loatua, but it's no good because I have too many ma'is and I'm too heavy and ula. And Matt said, can he ring you to talk to you about employer benefits? And so, afamailo pule, yeah, okay. Let's have a talk. And then I ring your boss, your pule at work, and I explain, lesi avenue lea ole employer benefits. Olanga winga. If the company agrees and they say, yeah, kalkongu, let's do it, and they pay for it, you can get your life insurance or your trauma insurance or your income protection or your medical insurance. E puliale boss which one he wants to do for his company, for his staff. And then he pays for it. So it's for free. And so what's the benefit of the company if they pay for it? It means that if they do it, it's like a mea alofa to the staff. It can replace the pay rise. So they don't have to give a pay rise every year. They just give this one. And they want their staff to get back to work fast, get fixed up fast, and paid out fast. And so it's a way that they show connection to their staff and engagement to their staff by putting the employee benefit insurance for the company and LSA criteria. So it doesn't matter about ma'is, about mafa, about makua, sort of about makua, yeah, there is a criteria on age, but it doesn't matter about any health issues, any ngase, nothing. Everything automatic, golia, straight away. Yeah. That's why this one is very taua. The company lea, it's a Samoan company that I'm looking after at the moment. Nga whalonglongo mai fifinge I ka kopokalame last month savea. And she rang me. And for my fifinge, hello Matt, I look after a company, Valusful Goluk employees. And I was listening to your Talanoa of Savea, and you said about employee benefits. And I said, yeah. She said, I want to do this for my staff, my 83 staff. Wow. And right now, I'm going to the insurance company to get the different prices for this company. Right. For life insurance, Liu, then the company will pay the money to the staff so that the family's not kingainga, everything's paid. And medical insurance, so that if they get ma'i off work, you don't have to wait in the hospital for 1 year or lukau sangare whakali ala waiting list ali vai always say for ma'i whaiseka oko. And then you can't go back to work, and then the employer has to pay more money for a new staff member. So having medical insurance for the company, they get you straight away in the whalama'i fast, no waiting. And then straight back to work. So this is very beneficial for the company, for the boss. Yeah. So the thing is, so I'm doing some prices for her 83 staff around life insurance and medical insurance on this one, employee benefits. So I'm very thankful, because she wants to help all her staff. It's Pacifica, it's a Pacifica company. So very excited to hopefully do something for them. So taua. Malo, taua te lele vele wo ilau sauronga Matt. E loa I fo ina, the solid
relationship between employers and employees, and Totally. also the loyalty for your o tangata whai ngā ruenga. E a whai o lai whai o le noinga o le nganga whaafitai. E umi le soifua ma malosi ia ma whapenao na whaalo i o lātou teimi tā ua mo le company. Yes. Totally. Yeah, malo whaafitai. A whapea i sa o whanau fo lea i lalo I fo le sfulu valu tausanga. Whai ona puipuia I lātou I lau in life insurance po lau trauma policy. Yeah, in my fine. So me le ya le mi ta wa le for life insurance and trauma insurance a faile life insurance I le kamama kinga I le parents the husband and wife joint policy owner e cover automatically au whanga o ka maiki under your policy mai se le trauma insurance. So if the trauma insurance makaulia is covering for ngase so if you get a cancer, heart attack, stroke, Parkinson's, motor neuron disease, multiple sclerosis, paralysis. So se mai ki ngā inga that's in the policy. I think e fast fulu kolu mai o fast fulu limam koe ngā mai. Maua mai ia, ai so I fua oe. Then the trauma policy will pay a lump sum paymengi. And normally the lump sum paymengi is like enough money to cover, 1 year of your kokongi, or luakau sanga lo kokongi, or if you have a mortgage and you want to pay the mortgage, then it pay off the mortgage. So whatever you can afford, it pays that amount to you if you get one of these mai ngase. But if you have iso whāngau, ka maiki, and your children is under skulu wau sanga, rengo fufale maoko, and one of your kamaikis get this mai, but not you, a lavero lo whāngau mai, koinga mai, then under your policy, the kamaiki will get paid out to cover your kamaiki if they get a cancer or heart attack or stroke. But if your cover is, for example, limas fuluafe for your trauma, then uli limas fuluafe cover oe, but ele cover lo kamaiki le amount nga your kamaiki only get a small percent of that. So maybe it's fuluafe. If your kamaiki gets cancer, mawole percentage of your 50,000 is maybe masalo is fuluafe. Only you covered for 50,000 because you're a policy owner, but your kamaiki only get a small cover. But me silia mangai something it's a cover for your kids, and some so coverage. yeah, it's very taua. And in life insurance maliu se silo whangau before you. Like one of your kids and they're under 18. Then some of the companies I look after, not all of them, but some of them, they pay out under a grace. They call it a grace payment. Even though the life insurance is for you, the makua, husband and the wife, kama kinga, not for your children, they still pay out a small portion. Normally it's like 5,000, sometimes 10,000. It depends on the insurance company. Again, it's not big, but it's better than nothing. Something's better than nothing. So that's the good thing about having life insurance and trauma insurance, and you have kamaikis as well. You get some sort of benefit payout there. Malo whafti tele lava mat. Ole tā sili muli la whamai. What effect does a loading have on my insurance policy or insurance coverage? Yeah, tā ua. Nā le loading, the terminology insurance. O le winga o le mea le loading. So most of my clients obviously is Samoan. Most of my clients are islanders. So they call it, there's a price called a standard price, like a standard terms acceptance. But sea mo standard terms acceptance on my clients. Because, not like palangis, a lot of palangis, non-smoker, they don't have any ngase, they normally get covered standard terms very fast. But with most of the islanders, Pacifica, they have a loading on their price because, our pongaivis, we're bigger, we're heavier, we're bigger people. And then you throw on top of that, we have ngase like diabetes, sugar, cholesterol, and then if you hula, it's even more. So the wingole loading. Loading makes the price go up. Yeah. So when I give you a price to my customer, when I see my customer first meeting, let's say price, I just find out information, fact-find information. Then I go away, start my report.
Second meeting, after 3 weeks, I come back to my client, fail the price, fail the report. And when I do the price, I normally put a loading on the price. So the loading is, if the life insurance is for example, for ngali selawafe, and then the price, for example, is maybe kolusulkala vayaso for selawafe life insurance. Mali. I put the loading on that. So even though it's $30 a week, I make it around $50 a week. Right. Because I know when I go to the insurance company, Mawarolo insurance company is not going to be 30 a week, it's going to be more because they put a loading because Kasiavaile, the insurance company, local client, with the ngase. So they go to the doctors to format his file. They send the format his notes, and then they do the assessment. And then, sure enough, most times they put the loading on the price. And so one of my customers, I'm trying to get approval for 3 companies here. It's too high risk low customer lea because o langa PMI o le 5 o le wingo le PMI o le maulunga man mamafa. And so le umi gere kanga a pu ai mamafa. Over the PMI over le fase fulu. Usually ngaka le fase fulu le PMI le criteria le insurance company. I over le 5 fulu is high risk within my face. So free companies, insurance companies for my my face. Sorry, Matt. Fellow customer come back to us after Kasiko Sanga, try and lose about 30 kilos. And then we have a look at it. And so if a loading applies, it have to be within their criteria. But if it's too over, then they will say, hey, we have to defer it for 2 years. But so the loadings are there. It puts the price higher. It makes the price higher. But it's the loading. The loading is better than a decline, than a deferral. And sometimes a loading is better than exclusion. Because I say loading, and it's a cheap, it can feel it go. But if far exclusions on your policy, then that means, extended terms low price, let's say loading or can feel low price. But ele cover mele, that's exclusion. Ta wo tele le tatal loi nei mo ta awa fai yo le mo le ma lam anga lo tatu tunu ya ma toe vala au to fo ia te o mo sesi a vanua e te so di atili e la to mata upu o le sunga ya met lua tua financial advisor for life o la telefoni o le o lo fitu valu tonu iva tasi fitu tasi fa o lo fitu valu tonu iva tasi fitu tasi fa. Thank you, my brother Matt. After I talanoanga, la foatu I la sunga fa mai a mai oe ia mata walunga le ta proclame I le so mal fa no. Faftai ia moli atu faftai mal fa malo I lo to pa ia mal malu Samoa I lo to fa fonga I lo proclame lenia so malo faftai malo lo sai malo tampai fa manuele atua I tiutu ma Faiva I lenia so savea ia so I fua for next week brother. I'll see you brother. Have a wonderful week and looking forward to catching up again with you the same time, same place. Radio Samoa I le asonga fua ole vai so fo. Ai fa so fua ia mo te nei. Fa so fua. Ia toi fa wo watu mal fa talofa ia te o pa fa to e ala mai le kai au. Mbo ingi ar kai au la o marke mingi nga fa kau asolo o ka worunga ko fali. Ia fa tai tuai se manu I le anga le leifo I le tātou porkalambe, fa pena foi, le fesosoani I le tātou masini, ma le tātou insidia, o mawhai o le maua, leisi fa poponga, o le saunoanga, ma le talanoanga, ma le alii, o le advice for life, insurance, coverage and insurance policies, o le sunga a mate te mo le telefoni, o lo fitu, valu toru iwa, tasi fitu, tasi fa. Awa o le nei a me o le insurance. Vatu fo ili whafonga le atu. Le a lea sao noi mat. Le e ma seisi e mafo fau I le nei mata upu. Ai sea.
tātou te mumusu e taurole insurance pa peo se coverage fo lele mo o e molo suifua. Fo lele atupu se mea te o e mo le fine me tamaiti. O solo mal pala ai le Samoa fa mero Diri fia whaia ngā mea. O tō whawhonga fo ia le medical insurance lea na o malanga i Samoa ma whatala noa ia le ia whapena fo i nei ia le fionga ia pānoa. E mumusu umata ngata e o ia atu le epa whamai au le ma ia la mo le sfuru tau sanga o le anmea le atutongi i fo le tolu se lau tāla. Ai whai atu le tali iai. Oi, e te langona fo le manatu wha meo na au oi. Selfish, greedy. E te le mana o la, a mai mai la se si o lauto o lua ma lau whanau. Ma le tau ainga, le entitled maanga ba ai ai, i le nā tolu se lau tā lai le tau sanga. Ai ave o e whailu ta o tonga. E te le nofo pa whaatali tali. Ia le mea la le da. E o mai lava mai ma whainga tā i le o langa le tangata. A le mea le nā o le attitude, po le winga le mea Samoa. E muso e ola mo se ngata ma fai se mea e manui ai le to lua ma le whanau. E a puti a ia tama i mea whatau waa. Na musula i leo i e tongi le tolu se lau o le whaisau whanga i le tausanga. That is peanuts. Tango e whaatele le tolu se lau tā lale na. Vai le sfuruma le lua. Sfuruma le lua. Masina. O le tausanga. Nā le whasfuru tā lai le masina. Ai a whawhepe a te ua e oso se mai whawhosei ia mata oto i le whane mai. Ma ua le mawhai o na tongwhitia i Samoa. O la le me whai. E te fua mo le vale, le e tongi al nupi wha. E te tongi al nupi wha i lana sau whanga le nā ua whai. Mai le tangata whai ngā ruenga. It only makes sense. And that's what we're trying to do. To make sure ia le lei o na tausila soifua malolo ina o tātou tangata. Ai mai se fōi, o le whaonga ina mai o isi au au nanga le nā pe o na au avatu e tātou talafou. Ai lo le ave mamao i sala elu ma o i intia. A le lata mai le Pacific Specialist Healthcare Private Hospital i te tonu o fiti is in our backyard. Ele ato se lua i tūlai le ato le vaa. Ma ave o i le nāwhare mai, o o iai tangata professor, ma le matautia o lātou to mai, i tau tonga ese, you name them, at a fraction of what it costs the government to send people to India. Ese le tāu o le mea le nā, au te tautala fo i matoe hanga i ai, e peo na uwhai atu ai i le whaatalanoanga. Ia, ma leo atu fo i Samoa, ma le whiro i atu. I le sunga le papali tele. O le tei whono le nā. O le whaalapu tonga siliona tele tupe o loo iai le teimi le nei. Tasi tesi ma le lua biliona ta la in cash flow. And also assets. Aseta. Ia ma tupe. Na paule o le si whaalapu tonga tele le ale malo. O le nupi wha. Ma le UTOS. The Unit Trust of Samoa. Ia tasi fōna nā mea o lewe vesi e nei le Unit Trust o Samoa. Ia o tupe o lo ave ia i e teu whaafale a whaafai ngā ruengai. Ia ona toe mauala e leo le pasene. Whaau popo i le teimi e whai ai ia sauwhanga. Ia matufatu, manatuala. Le whapasene le lewa na tufatu nei. Fast food ma le 12 miliona tā la na tufa i mātua ma ainga. Whaalapuruputonga o e kalesia, ai me se fo i individuals tangata te tō tasi whai ngā ruenga. E se le tāu a. E le nā e atangi ai, o le puu i o le vaai. Ma le lata mai o le vaai o le tangata. Nei lo le mea lai tau mawhai i ai i o le tātou. Nupi wha. Ia po o le National Provident Fund of Samoa. Na ia manui ai tangata lau tele uma. So s tangata te le matau pula nā le o mana pasi. O ia pasi le matau pula. Ona toi anu leanga a le iai.
Rea ua whaiwhai ua pāsia, a te ua whai mai e le o se mea le lei, ma le o se mea te tau. I nā o nai ta ngata la iti, a o le toa tele o le atunu. La tau te nau ma mo o ina iho. Whaatino lea fo i au nanga, so soni atu ai, i o tātu, tong fitinga, ma tau tonga, taunga tā, e whaatino, mō o tātou tangata. Ina ia wawe ona toi maua le malosi. Whatalofa apitoa i le whaafonga tāpua i le tunu whaafatai lau tāpua inga. I le nāfu i vai aso. Ia, o le ua toi taliu mai. Ia le whaatautainga fōi. Sa malanga atu ai i Samoa no nisi. O tu noa le alofia. A Samoa le avanoa e wheilua i atu ai i nisi o teitai o le atunu. Ia, ele ngata i Minster, ia masui whai pula o le maota. Ia, mawawa ai pēr i mea lo tutupu i Samoa. Tā ua ia o le taunu watu, i le mātanga o fie o le tala o le tau. Tumu Samoa, malanga ia na o tune i le New Zealand. Ia, masalo pē maua le to wha se fulu po le 5 se fulu o Samoa. A o isi no fua uma. Ia polisi afa ato le pasese. O papalangi. Ia. Tangata mai New Zealand, Australia, Amerika, maisi atunu o laulangi. O lea ua o atu, o lea afa i fiti, ai whaasa sa o atu i Samoa. Ai sa vali fo i la i le taulanga. O tala maa naia na e fia whaalongo longo, ia i ta mamtina mātua. Ai sa vali fo i la i le taulanga. Ia e te wawa ai e tau te whaatalofa ma whaafeilo i fo i le to tele o tangata. Tangata ese, ma isi atunu. Ai e o atu, e le na o le unungari, e o atu ma le whanau. Ia, me walale ngā e maria i wai whekangisi e kuaka miki papalangi i lungo le baa. E na ua amata le mawhainga malanga le baa. E taua i Samoa lai whe eika miki. Ia. A toi o mai foi, o le mea la mai tas. Al whaati ngā talinga ia. Ia e le mawhai na whai se me iai. Kids are kids. Tate a lofa tu iai nai te maiti mantua. O lea wānu nunga le wālele. O le pressure, the air pressure inside the aeroplane builds up. Ia na tau le mawhaila ia le te maiti. Ia wai le i develop le leo lato systems i le marnaba o le isu. O i talinga, e pei fo lele whaalonga atua matua i talinga. E o i tangata mātutua. Ua pupuni ma poloka fo i lea i talinga peo le apa pāmai mātu. I ono le height above sea level. That builds that pressure within this limited space i tono le valele. Lea 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 na whtangista miti whape ai o le taule mawhai o na mānawa. Ia, kangi rola ia la ia leo le si pepe e ko rua pepe le finge parang. Kango ku si finge le ska mai ki kango ko kango ku le ska mai ki e ku o ku le ro fa give me that baby. Ya mai lo mal pepe e te. Ele umiano mirimiri le pepe ma ma sapsapai fa pe nei mo fa minoi. Ai mo lo mal pepe. Ya fa ku lo pepe. Ole lo fa tu. Ale no o fa si finga sa mboa ngai du maku mo isi men. Le ai mo si e manga o so songi ku si finga pala. But those are the things. A mata tuai lunga le valele o na faali o tato winga fa Samoa. The special personnel and personality and the kind of people that make us unique and outstanding from the rest of the world. The very most concerning factors that underpin who we are and the values of respect, love, and kindness. I tangata wawa ere kurau ere Samoa. Ia lewa whinga maanga pepe po ai ola ko sanga PPC tai Samoa. A leo wawa ai le lofa whaali. O le lofa atu iai lenda. A apa ku ia I whaangase si pepe. Ia, ta ua le nā. O pene tutupu.
I taimi tā ua tau te iai, I lea mea, ia le mamalu o Samoa. Mantua fui. E o lava ia mea whaingofie. O le taimi, e whaatino ai I se mataupu. E tele tupe, tele mea ai, tele mea mwhai o na whaatino ai, ia le alofa atu, ma le anga le lei atu. Ai te le to e maua le taimi. The time is the essence of everything that we do in life. That opportunity may never come past you or by you again over a lifetime. O se ava noa de lei e whai aise ngā ruenga tā ua o le alofa ma le au natu. Ia, o le mea lena e tā ua tele. Whatalo whatu le tā whatolu o le tātou vāna nofo ma lau tāpua inga Samoa whaaftai te talo. Ma langa atu ma whaatino mea e tu sai ma mana onga o le ainga I le usui o le whono ma le tuu o le malo e maise o le whailo I atu I o tātou te tai o le atu nuu. O se awa noa le lei e te malamalama I fo I mea lo tutupu le tātou tano. Aile o se mea fo. Le a o lewa le tātou wai tala noa tua I Samoa I aso uma. Tala noa atu le ofisa, tala noa atu le tangata, o le au tūstala mla au whaasala lau, tala noa atu I o tātou ainga. I mea o lai tutupu mai toi fo I atu ma e wāba ai a mata ma whaalongo I ai. Ne ngata I lea, o le whaafta I atu I tāru sanga ma, e la ngona ala vai le mawhau. Awa, aisea, o le whaato ato nuu I Samoa, e le I tau nuu foi, a o le telefoni, ma le e-maili, ma fesota inga whanei o na pō. Wa matua pāpā tutu I le telefoni. Bombarded with messages, and some of the people are almost angry or unhappy. Wa lua I le tolu aso I tele o whaingaruenga. Kisa wali aku le bā keki, tasi le nā mea tā ua tele. Lau sa wali atu le marketi moutou whailoa I ma le toa tele o nai ta mamti nā mātutua ma tangata SS lau whaipi sinisi o tangata e sāwa wali le ala. E whai telefoni umalawa. E tutu ma whaatalofa I a te oe. Ma whaawhailoa I ma pu e lata. Mai so leo au mei whaingi. Ia lai saula ala whawhenga whai o le whalongorongo kua ke I vai kungola ke ma alo I vole jipi kola leo. E ke loko su sau pankeki o chef pankeki. E na tuli e tue lo si au tama I ate o e te sau. Io, e whapena. O leo whatau mea mata whai sau kau kalo ngale. E aku le hei whawhetai. Whakau I ngisi kangaka. Mai fu e lau tau talo. So le niu. Oka le tā ua le whailo I atu. Awa oi lato umani. Te sau me nisi tu o le maketi te tau I o le awa Samoa lai whai wai lua awa Samoa nai whai le maketi. Ma nisi awa lai o le alofisa o tu mua ma pule ma inga. Tu tonu ai tonu lava o le ofisa o le mātou ta maa ma le uso. Ia namula ulu tangaloa matua. Fofonga mua o le vai maunga haua I le vea. O le ofisa o tala o whaamsinonga o whanua ma swafa. Ia misa fo I o le sosoni I tangata. I whawhita uli. Ia mā lātou tāru sanga mō whemalanga inga. O lātou visa ma mea whapena. Ai tumtumu wale le ofisa o le mātou tama. Le o tau avenei e le mātou uso ia namlau ulu whonga mua. Ia, mo tangata e malanga atu I whafu. Ia, malanga atu I whafu le tāpena ina o lātou tala o whaamsinonga. Ia, o nisi fo e malanga atu o le usui o le whono ma le tu o le malo, a o nisi. Ia, o le tūlanga o lātou mata upu lava o whainga sau wha. Ia, taunu o tu fo I le avalena. Ia alo ia ilftelenge a tali aoa, ia whapea fo I lātou o alo o le fionga ia songi alofa o le sa tausia
ma tau manu le fono le atunu u tono le mauta fono ma le palemene o Samoa. Le ngā luenga ma le osi ngā taulanga sa lesi. Hata alofa atu. E le alofisao tu mua mapule ma le pai ai ainga ma te paau. I nā. I le tātou maketi o aliki. Ia. Ma le ftelengi a tali oa. Ia po le sunga fo ia fata. Maise. Ia songi alofa ma utou. Savea ma ilatu uma. O lo tau tu aina. Ia le nā fo i swalofi o te mari i ato mōma pule. Tai lau tau anga lei. Ioi, wawai meo ke ka amu ka whaoi. Ia tapu e ata. Eo o i ta miti. Ka whiwhi. Le au whakau popo, le au whakau wanga, whakau luau. O le sefe pani keke, o mea umu whapena. Awa e tofu umata ngata ma nātu telefoni. Ai pe o le tasi le nei au nanga. E tuli loa, ma tuli au pū e le toa tele o le atunu. E o le fale wha masino. Tau nuku atu le aso tofi. Ai umaloa. Ma leisi vaenga o le mātou mata upu o le swafa. Muli talo o le mātou nuu. I sa lua fata. Ma le itu ma lo. O le ano ama. Whaamsinonga mua o whanua ma swafa. Swafa muli talo o sao lua fata. Lasi, valu, lima, iwa lima, pui tolu, pi tolu. I tū tālu sanga. O le stala, ma le whaamsino, sau ala i moana. Whaalaiti te ite i saura. O le ungo le whaamsinonga o le lasi valu lima, iwa lima, pi tolu. Le lau o whaamsino. Le i tu wala me sepi sia lawa. Tu autu ka lepo tu autu. Whia ngai mali i malai li ua sua. Suenga male whai unga. Lena mai e lea sulea. A stofi. Whai unga le whaamsinonga. Ua tofia i le tarusanga. Lasi valu lima, iwa lima, pi tolu, nga whaulu ai ele le stala, le sunga i apapali i John Afele, taima le langi Afele. Ma ua wha maonia ai, ele whaamsinonga, i le whaasalalonga na whaia i le savali le aso luas fulma le valu o Februari, lua afe luas fulma le wha. Mo le wha moe, e fia whaae le swafa mulitalo i a Savea Al Harrington Lavea. Lua o le whaai unga, i a whaia le sao whaai. A Savea Al Harrington Lavea, e tu saai maanga nuu maleanga i whanua, ina ia whaataunu uina, ma whaatumuina le pepa sao whaai. Ia, ma tau au mai le stala mo le stala ina o le swafa mantai, o lea ua maea o na tapa ai le ipu i le swafa multalo. Tolu, o tupe na whauru ai talo sanga ua whai matatongi o le whaamsinonga, mafua anga nei. Ua le aise tasi e toi whaalawe lave, ma whaato ai e whaasanga i le nei whaasalalaunga. Ma ua alo ia ai e le whaamsinonga. Ua whaamali e ina fo i le tula whono whanua ma suafa, i le fwai upu luas fulu ma le tasi, pui tasi, luas fulu. Ma ua whailonga ina, e le whaamsinonga whanua ma suafa, Samoa. Ia lena, dei ungal na sia mako ambio lena whai. I le aso tonai, i le aso tofi o le lava i aso. Wa alo i ai, le whae e atu o le suafa mulitalo. O le nuu o sao lua fata ma le tu malo le ano amaa. Ile tangata le suafa ya Savea Al Harrington Lavea.
Ta ua mene o te au mai e alo I ai. Le whaafonga ta pua I le tunu umalau sila mai moa. I le ta ua tele o le o le whaamsinonga whanua masuafa au mai ai whai unga alo ia. Ia ma le mele whai nei le toa tele. O le whaata sina o suafa. Mawululunga masuafa tamali I masuafa whale upolu o a inga. Manuu mafio anga. Yo. Tinga ona whai atu e so ia le lātou whaia whaasoli tu la whono ma le tau ave whaasoli tu la whono o matai ele I whaia. Ele I tapa ina ni ipu. Ai whaia lātou sa whai. I atu nuu I whafu. Waleo I maota ba malae. E whaasino I ai. Ma le whaamsinonga e whaatino ai. Ina ia whaamlia ina le tu la whono o whanua maswafu. A o lea lava e whai e tangata nei. Io, pia na uwhai atu ai. Io, langa ua tele na whatasina e tangata nei mea. Malatu ta uleanga ina fo ilo unei tangata. O la lei whi au e ala iona, tala noa fua I mea ua whaamanuia ma whae e mai e o ainga. I au wala alo I e whaatino ai. Se nofo ma se sau whai, se whaafotu tupu pa ma se whaafotu ulu, alo I e le whaamsinonga, I Samoa. La pea silisila, I sia wali I aon le tau te whaafonga mai nei, ai o watu, ai le whautuanga. Ti ngā ona whai atu, e soli tu la whono. Tau anau fo e le sia wali I le lau whai por kalamele na I Sydney, o le whale e opi inga masatane. Na ilta mitile na o I whai o sai, o e amalo na tolu, leon matua na iei. Kāna whea tui tu le pa le ai. E le whaia ni no foi fafo. E le tapani ipu I whale, I meo whale ta'wale. O e o I o tau a inga mau tau nu o e whai ai le mea. Le ala le nai tāu ai. Lo ulawi nā atu o I unga lo ia o whaamsinonga o whanua mswafa. Awa. E o le atunu o. I whaamsinonga o soli ngā tulafono. Nau ni nei tangata soli tulafono. A le whaamsinonga o whanua mswafa. E a ngā I uma I ai le atunu o atoa lang o I. Le maota ngase o loo. Tau mawhai e fo I ai. Ngase o malo. Ngase o ainga. Ngase o mea sina le atunu. Io. Ia whapena fo I lai le mātou. Spanga I le tai au nei. I le mātou tālo sanga. Lea na whafonga ina le tai au nei masusua ina. Le whafonga mai. Lo tātou I tū mālo whaleata. Mai atu. Taulangi. Awa ia te pāu. Le fio le whaumui nā masu o le matai o le tamā le whale. Ia whapea fo I to o e whā o whaleata. O le nāe tāpua I mai une ma ulu. Une ma manu leua. Ulu ma ale. Ioe. Alale bele na tula I mai. E maata ngā. E tasi le malae ma le maonta e whasino uma I ai. Ia le swafa mata ia o le tāwhatolu. Nā o I to tonu o vai ala I vai moso. E le eise mata ia e ave e tuui o ma whaai tū pai e le swafa le ainga le nei. Ma ave e tuui vai tele. Lea na matua manino le whaafonga. A wha masino le tai au nei. Na mātou tāru sanga ina ia toi whaafo I mai le mātou swafa. O le mataia. I to tonu o vai ala I vai moso na pau leo le no fuanga. O lo o iailo na tamali anga malona whaasino manga. Ala le mena whai. Nā le mena whai. O apili. La Faiva se lau walu sfuma le walu o umana ta oto le whai unga iai. Ai toi lote fo I la Faiva se lau iwa sfuma le tasi. Ma fua I sea. Tato amata tuai whapena. Ma fua I sea. E le tala whengai. E tusa ai ma le tūla whono. Lea una suia I nei.
I le teimi au pele stene. Fepulea I atila. Ma le la tau pule pulenga ma le mea na whaia matule epa. Lea, na ave ai le isi mataia. Tama le fale ya mataia lena, netsla. Ma ave vaitele. Ia lau silisila ne iai. E mata utia I unga na whai. I unga mo mua na I le afe visa lau valus fuma le valu. O le unga e le aise e wha sino mataia I to tonu o vaiala I vaimoso. Ia. Tautia le nā mea. Toi whai ma lesi whai unga o lesi a pili lunga le afe visa lau iwa sifun ma le tasi. Ta lepe le whai unga na whai le lua afe sifun ma le fitu. E le sunga e pule ai, atila. Ma le sunga e atula e pa I le vai ina. O le swafa le nei o le nei a inga. Wai atu. La fio whamui nā ma le sunga le mataio. Ai leo e to'o e whā o whaleata. Lala foi lala nā. Awa sila I le video na whaia o le nofo le alen. Whai I lunga nufo, whai I lalo whale ie. Matai alen. Naftalai ai le tō whai a ale. Whai whale lei mai a tātou mea. I landa lahuma. Leanga ele o iai se whawai e ave ai seisi. Matai a. E tāwa vai ma whai tū pai I tono vai tele. Yo, leo tau talatu le tau le nei. Ai mōle si le fia le lei. O whanua na watui I vaitele. O le fōai le nā. A lou ta mā matua. O le aunga ta mā. O lou great grandfather. Mataia lalu lupe fatu. Mataia lalu lupe fatu le nā na fōia. Ona ele nā I vai tele whaafsuia I ma ele I lo to pāma la fua. Ai saini e lalo le fionga e whamui nā ala pepe e whaamaonia le fōai a paito maleifi matai a pātū lalu lupe fatu. I le tausanga e afe, valus e lau, valus fulma leona, matua te I le whaamsinonga. A vatola ye records. Wau tau sila I mea pi o ia na whai o mātou ele. Ma ave eila ia le, o ea se sila iai. Paito matai a pātū. Lalu lupe fatu. E tupunga mai ai matai a paito maleifi pātū mispusi. Paito maleifi pātū mispusi na e tupunga mai ai matai a pātū paito maleifi mea uli ole ta male nā o lo tina. Todo vai moso. Ioe, e whānaua ni vanga, ma le uso lo grandmother, e swafa, ia la ta whale o lea sa sao ta mai ta I ai, I le matai a paitu marifi pātū me uli. Mispusi. Ni vanga lena, teine ia e to'alua, e whānaua, ia le teine lea, o whaapale mata o le alofa. So alo leu tele la vea, e whānaua sa vea se iuli, pese tā lei a taua le tau talatu. Ioe, tau si sila lai le umi o le fōai. Awa o le tā whatonu lea, e whaasino uma I tutonu o vai ala, I vai moso, le ai seisi meo sa moa e whaasino iai. Ulu matua o le whanau lea matai a pātū mispusi. Paito malefi. Ulu matua ai ali pupu e tupunga mai ai lei ataua sa vea le talano atu. Lea fo ina memoria lei ataua sa vea, le nofo lea whaato atu malo atu nei. Le fionga le tama le fale, po le sunga le tama le fale. Ia matai a talauta, la auli, lau pepa. Ele never nei atuale, tu malo le sa, o tu sisila tu fo I videos te tele na o lo o sa whai mai ai, I le usui o le fono lea.
Ala me le ufai. Ia na matua whaafafonga le whaamsinunga nei le tai au. I le vaenga na whai e tui le epa. Awa o le vaenga lona lua o le tawhatolu nei o mataia. Ali pupu le ngafa le na e matua. O le li o ainga. To so oi whai. Ma le asio langi. Tupunga ai tu ya tua tupua te masese. Efi. Lona tolu. Matai a alipu a matai a wila fa. Tupunga ai. Matai a netsala lea sa matai a len lea sa te atunei. O whanau wia le toi ina. O Oscar Meredith. O le tamale na o Auntie Gillian le fale tua o tuilepa. O le wii le na le whanau matua sa vea. Ali pupu matai a paito malifi mispus. So o tuai bale asio langi maua. Ia tui atua tupua. Ia mamatai a wila e whalo. A le ua tango ngofi. Ma vai whai tu pai ele whaia se mea whapena ele swafa lainga le nei. Ma ave tu ui vaitele. A fuala I whea. Le ai se whanua tau Samoa po se customary land o iai vaitele. Le ai se mea. Nau le luas fulma le lima e kanale na au mai, au mai e tule epa, ole mai le salasi, a vatu e oe nofo ai tangata ia. Ma whai eile lātou whai nganu. A le fōai le ana whai. Na fōai ile mā lō o siamani. E lo great grandfather. 4 great grandfathers. Le atau sa vea. Atau talatu la. O le whaleata au liuli. Ma le mau o le ele ma le tu ma lo ele fulia. Te loa la po wheme o ma isi kangakanga he. Te ua aku wha mang ma lo I mea le mātou. A inga ma le mātou tu ma lo. Nā fu e lein whita ulu ma ale mai le mahaliri. O ai e toi ngā mea valea whapea. O lai sau lei. Lai au mai le lei. I whai unga ma le whawai. E le tāwa bāia whapea ma whai tū pai le swafa mataia. E awe whaanofo I sisi mea. Vai ala, po vai ala fo I totoro vai moso, o le tātou whaasino manga lena. E ana ua, ta ape whaamasino e oe, mata ma tilo iai. Ma wawa ai me ia na watu nei le tae au. Ingo e. I le mi ngau mo le ma fau. Na ua watu ia le mātou tāpsanga. Le ai lava sisi swafa matai I vai tele po sisi lava mea se I vanga nā ai. Ia matai ai oi I le lepa. Ia. Le ai se swafa matai ai sisi lava no whanga. O le tawhatolu lea. Matai a le pupu, matai a le asio lang. Matai a uila wha. Nā o tonu ai. Se wanganala o tau. Ioe, e le malama le melea. Wai le o ni o tau ngafa. Ioe. Pe tau talanola I whea ma whea. O le ulu ma le ponati o le la au le talanoa tuai. Ewi ina martole I whana nau I tonu I o I. Na ola ai ma tautu ai tangata I o mātou wau ngā ta mā. Great grandfather. Nala foi lale nao le sa autou sila mai I whaasalonga le sa whai. Sa mātou wanga I atuai o leo muritalo le whenginga o le whamuina. A oa ufo I o le atali I o le mataia nā laiona o walwatu. I le ta lolo ina ua whatu. Maumusa. Le maota tāpua I o le kalesia katoliko I ele o le pea. Ioa. Le lai leina whai atulanga o le telo mata upuru nei le tusia I tangata I lungo. Ma whamai sole ka whiwhi
Le ngafo kanga sa vela. Le la o fa matala tu le mea. Wala ui le fa msinonga me umala. Mai loai fo I le pi o tangata sa iai. I le maa lo le na mai tau. Le ai ma se mea o se le. I le mata upu lea ma le taro sanga watu inatu. Ia le na. Ta ua tele le tātou a mata tuai si mea fa pena. Meu, fa msinonga whandua masua. Mo mea alo tutupu mai tono le tātou o tunu. Lea la, wale ilo nei lapa o le hana mea la fai. O le nonofo le no foi fa masino ma fa pea. Sole ka fifi. Soli le tula fono I lunga o le apili wa umana whaile si apili. Lua whai unga o apili na toi whaia I lunga. E whe pulea I a tila lo pati. Lea sa vim plestene. Lea na tau mawhai nei tula epa. Ia sefe mailo na ua. Ma ave ai le mata upu. E toi to fia mai e le whaamsinonga. E toi avea ma pelestene o le whaamsinonga whanua masuafa. Ai ua whaamaunia le soli tula whono. O le whao o lima mātu ia. Na masa ai le toto se ali I leo pō. Na ua sasa le ulu le whangpia. Tu lau le whafonga le tunu. Ua utau sila I mea pi o pi o nā lai o na whai. Toi ave iai ba le luas fulma le lima eka mai le sala si. Samoa Land Corporation. Whea la lai whai I nei le whai ngā nuuna. O lo o whaia wha soli tu la whono I lunga o whanua o mia sa loto. Le ai ni ele wha leanga nuu. Po se maota wha sino se mataia tu lou le swafo le tātou ai. I tonu I lea o le alai ona. Le maali lie ulu ma ale. Ilo la tausi o se tapa au e vavai atu I vai moso e watu e tuu I o ilo la au tafa. Io, e malama to ina. Ni meo mea pio, corruption. Whai atua o lea pili wa umana whai la whiu se lau valu a le la toi whai atu lau. Lesi a pili lunga lesi a pili. Na, se I mai mō le iai, ma mata le iai, I o le tātou o tunu, uma meo tātou spanga I e whai. Wai le ia se mea tātou te o iai. Le ala fo le nā lai o na mana o a le to ina lea. Malana whai ngā mālo le pa inga sifuma le ono. E sui uma tu la fono luas fulu fa fonga le mai Samoa le o tātou ta alo la tūlu lata le palota. Le whai mai nei, au mai se mea se tasi, ai ala le mea lea. A whai wale a vea I a saina, whambai o life, mori ma wifia me, lea ua ngao I mai ia I tā tau lava mea sina. Mea tō tino isi a inga. Samoa ia wha mau le nā I lau mawhau le aso le nei. E leni tangata le lei tangata nei. Dala fo leo le na nahu ai ia toi le pawa. Sei o mai ai e wha o ngā le sa lalo le sa pelu leo mo lewa na ti ngā ina I le tunu. Maru tū tilo I mata upu. Na mana na o ina ia whātū ma oti. Ma tāwa vai ese ia lua ulu o le whaamsinonga Samoa. Aisea, wafo I pule I la tau I lesi ulu. A o lesi ulu o whaamsinonga o son ngā tulafono. Aia, wale pā le pomu. Aia, ua sui le whai ngā malo. Lele, ua maua. Maua le leia tua iawa. Ma le lua vai tolu e te enai le whaia o sisi whaamsinonga ese le atunu. Io, o le tala moni le tala le nā. Rā tātou wō e wabai fwoi. Ia, o na tātou fwoi mai lea. Wha au ia le au nanga ma le tautua. O le ngā Gagaifo Faiva o Samoa I le nei a solua. Wha malo le te talo, malo le tāpua, I malo le tauata, I malo fo le ono sai. Tele I o tala malie, mailo tātou atunu. Ia, tulanga masani au le taungatā o le soifuanga. E I mafuanga e leina taungatā le soifuanga. A o le
Maketi o talo ma tau mafa o le atunuu. Tua milionga. Beautiful. Oi maketi au tawha. Ala. Nana mau atu ai le tele o tupe mai le Unia Europa. Ia whau le lei. A wale aini ta vale o mai ai istangata o nuu ma itu ma lo i le maketi. I funga lei po le maketi fo i vai tele. A o lai mawhai o na le leise no fuanga. Ea ngai ia e whaatau ai a lātou. Mea mata o loa. O atinae. O loa ngosi. Mai se lava. I fua o wha ele langa. Le whale ia. Ai. Siampini foi. Le au Faiva mai lātou o loo. Tapena ina le ngātai whale. Mo lātou Faiva le ngātai whale. Mātango fie le tele le ia. Taungo fie fo ia. Alua kalangoa ma le Faiva. Ia wawai le tele. E tau o mai isi Faiva i te. Le a tau sa vea, se malo. Whaftail wha e le tātu ainga le tai. Le asi le nale. Vātu le ai, e whaatau le asi. Ei loa uma e tangata. Langa fo i o tau whai tofi telefoni uma. Ma sili atu o na malama Samoa. I mea ia tātou te tala noa atu ai lau whaasalalau mai whawhai mai se New Zealand nei, ma le nei pora kalame ma le nei au unanga. Nei lo mea la lātou te malama i Samoa. Sili whaafeatu. E sili, sole. E lo la po a me ie mau kalangoa ai, ma ko ui inge ia li ia, me ie tau te tala noa mai, ma tau te ofu. Lala le nao le to tele o tangata lātou te tuli au pūpea, polo kalame le. Ngai pe ano u whai atu. I le vai aso leo ua tuana i atu. The media in Samoa and also the Samoan media have shifted focus from telling the truth. Why? Lāle mo wa amatai o na tito masolo ane ia le tūlanga o le whaasalawina o mea moni ma le mea ami o tonu. Na o mea whawhau, mea ie whainei. Ma le ana fo lale na. The affiliation of these other media outlets of Samoa have shifted focus and are heading the other direction. But wa mo ni la tupe political affiliation. Motawa isu ye le fati e istangata ai tilo le mta upul nei. Mark my word. The truth will always come back to bite somebody in the what? In the backside. Se vai atu le fonga le atu. Ai ole tu mau le fatu tua Samoa. E tā wua tele le nā. Le la ua tau whaafonga mai. E mea na whai e tu le epa mele lātou vai tau. La fo e tupu isi tu malo mai sinu. Ai nā o le nofo. Ioe. Ua le to e tau mātala o lātou whonga. Manga ngana mai I mea I e whai. Tell the truth. Stand up and stand for the truth. Mawala nā le mea tātou te manu māloa I le toe fili ina. O nisi tai fau o le atunu. Ma le whaatua tuanga o lo o iai pea I le sunga la uli al mare toa. Ia, tau bai Samoa. Ua whaatu, ua laumanu ia le whaatu ina o se pāti ua tau o le pāti lanbea mata, the Green. Ioi, o whasiri atu po o ai tangata lao, iai whamai o la ua. Amatana ngai uma iai o. Te mai tai pāle mia, maisi o lana kāpeneta, mai la tau. Māneia. Ioi. Awai le mwhaiuna la tau whaatuina. Se pāti le teimele nei ma whaulu fale. E anga iai se I wangana, ua whaata ape le pāle mene. Awa a whai o le whaingalena. A whai la tau te anga I lo se pāti fau. Wa la tau soli le tū la whono.
Ma o te tau e ona whaata ape le palemene. Ma tutuli uma te ngata ne o toi whaia la tu whainga palonta laiti. E anga i le vaenga le nai le whaatuina o le pāti fōu le nā. O le lanu mea mata. Ai ve vesi le loto i fale o le HRPP ona o le toi ina o tui le epa. Whai mai ua toi filifili. Ma ua toi mana o fo e a vea ma tai le pāti e o atu le si whainga pānota. Lata mai po se snap election po se pālota whaatope tope e se teimi lata mai. Share our program, ladies and gentlemen, friends and families, se tele le tāua. O mea tā pena iei le atunuu a o le io o mai le nāso. No fo ua mai le tala. Mai se mau whaatuatuaina. Ele o toi iai se langono o le fionga le tamaita i pāremia e toi alu i leisi whainga pānoto le lua whelua le sufuma le ono po o sesi pālota lata mai whaatope an early snap election. Whaatotoina le tala le na mai le tangata i e te au te loa. O se tangata e matua ma whana le lei. Le la mafutanga ma le fionga le sa whapito. Whatuani mafuanga. But she's tired. She's tired of it all. And I think she's had enough. And enough is enough. Whatu o se whai unga le lei tele. Se whai unga le lei tele ma le tāwua nena. Te lehelo na sao. Ua ngase foi. Ua tele foi isi ma tā upu. Lea ua fōlinga mai e iaini o na fianga o le fionga le tamaita i sao whapito. As e tātou nofo pēr ma tilo, i le wha ngā solonga o isi. Mau mea ia o mapuna mai o loo a awhia ai le fionga. Po o loo manatu o loo masalo mia i le fionga le tumaita i sa whapito ma le palmia o le atunu. Tate manatu ia awane i moni nā mea. E tautalangia so o i fua ma whaaleanga le tamali anga o le fionga le tumaita i palmia. Ai a whai e sao. The test and the real test of it is any physical evidence that will be produced or now protected by any legal advisor that will show up. And then what? Prosecution to trial that case. Luas fulma lima minuto mo te aile tu la lima ta malo i le atunu mo le au ngā lulu e fo i le dei aso. Tā ua tele lau tō ngā ruenga lo whatino. Ia, e o lawa ina ia uwo ia o le au ave couriers. Ia whapea fo i le au security companies. You know, I want to really acknowledge the work that you do, not only protecting our people, safety, and of course, the assets and properties of other people. Tāo whātua i a te o tau lau ave courier, au ave taxis, au ave Uber. Ia whapea fo i la tō lo ngā lulue i le puipuinga o le saunga le mō. Ia whapea fo i le au skula ti. O mea tō tino ma seta atunu.
to say away. Ole shami lava into a EA. Live a anger for a momo ilo to lea ileva a. Matangi timunga. Live a villa tele olela. Nelo fa na faima ona talita. Susuluma o malama mai. Nelo fa na fango talitina tautai. Le faccio salulu maloi mata. O autolanga uolei o angana. Elenga talitina. Sui sui tau au le tama. Ole ale e vanu. A o inu ile afu. A o so mai le tai.
le da, fa fia ka sui fi loi o le badava o ngā ruenga le dei fo i a solua o le masida o me. Ia, o le asono. Ma toi le fa balo, ma le fa aftai o le ua toi luas fu ma le fitu minute o le tale o le itu la e ono. Ia, o lo o tau sa ili atu se avanoa. E maua e fo i a se fa tale doanga. Ma le tamaita ia ati mai le tātou whale tā bale le Henderson Cars. O le vai aso si mawai today. Sa o fola tuai i le atunu o te alu i le whale lave o lo ainga i Samoa. O na o toi fo i mai lea. E iai le whaatale doanga whaapitoa. Male e fionga i le te tai o le ekalesia wau i le lalulangi a toa. O le ekalesia so fitu tuto tasi. Samoa Independent Seventh Day Adventist Sistek. Ia ona ua tuai mai le whainga malanga. Lea la ua toi tu watu ai nei i tua i le aso tofi a sau nei. Ina ia madino ai au o whala. I le mata upu lava lea ale nupi wha. Ioi. Ale mata upu le nupi wha ma le e kalesia. Ma le lea i o se fe au o sisi. Ioi. A lea no tau wha afonga iai. Na mua mai a i sui fai pule o le ita apipi atu le epa ma le sunga ia le ala. Le fai tau o la ngona e winga i mata upu o le nupi wha ma le tele o wha la puputonga e o fiai ma le e kalesia lea. Lela ua avea ma mata upu e pei ua wha le tonu ai ma fete na i eile lo toi whale o le e kalesia. I ana lava ia pisinisi ma ana lona ia po ana nanonga tupe o me whaia i lalo le tula fono. Patino ia i la tau ma le mata upo le nupi wha. Ai o lale me utupu. A mata bai le lua se la wafe fo le le fo a i ele. Ma wha mea lofa i le kalesia ma le a fionga le teitai. Ia ala i moana, pastor ala i moana, Willy Papu. I le sunga la uli ma i la tau to lua se fulu se vaenga o le whatutua i le tua sa mua utas. O le ala la le na. O le malie o le whaife au. Na te fia tali mai fo. Ina ia toi wha malulu la ngona. O ta ngata o le kalesia. O tau sisile lai. E o whai vera wali ia o le nofo mai. Ai whea ngai le kalesia mo na ta ngata lotu. Ma whete na inga o mawhaufunga malangona. A ole manatu i le whaife au maa nganga o tangata i le fiola i le sāwali i Yesu. A le sāwali whaporokiki lena amai. That's the whole essence of their malicious intention. So that the people of the organization or the church will fight among themselves. If it na I langona ma winga ma langona tangata. Feta wa I le kalesia. A ole madi o lo toa pea le tai. Leanga o le toi ina o mawhauwhaunga ma le toi ina o musumusunga le anganga. Le te tai o le kalesia ia ala I moana Pastor Willy Papu. Ma le whale tua ia Diana. Whapea fo I la tau o malu au tafa. Ma le no whāto o tai o lo o lātou la lango. I lo lātou tai. Ai o tau mana tua sa mo tasi lea mata upo to tu ngā o le ta oto mai pea. Le ngata le wha leanga ino le kalesia ma le tau leanga ino o le pi o le to ina maana whai ungai whai. Ma le pepelo. A o pū ai fo I masāti o le loto I whale o le kalesia. Mana tina e mana pisi nisi. Ia tuli matai. I le asu tofi asu nei. O le amaua I se whatale noanga. Ma le sunga le li whai whea. Ma vea fo le nei a manoa, tā ua.
a sua tuai vai malu I puenga ele oni mea sa te tau o na lau sila fia whaalau I tele I tangata umo le laulanga. Wana o se vaenga I le vao le nupi whaama le ekalesia e puipuia I le tūlafona. A leo whaama saa ma whaama ati me sa tia tangata ne I le ala. Pua ina I le ala. Walelia ina I le vao a ua pua ina I le ala. Whaama tanga ai le tamari anga wa leo ave fo I le tangi a le ekalesia. Ia whapena fo I le mata upu le nupi whapo o ina liki mai ei nei mea I tua. Such privileged information that was leaked. Let's find out who did the damage. Where did it started from? Antua ula ni tangata malile adolof. Watalofa lunga le tātou apia fo linga. Facebook page, ia whapea fo I ma le tātou YouTube channel. Ia tufa le tātou porkalabe. Talofa hape telo fia popo. Peter Eneliko, Talafalava Balola, Sufomanuia, watching you severe from Park Village in Ranui, Moni Samuelu, o Cap Fasoa, Talafalava, o Suitupe Selu, ia, Papefo ia le Fionga le Swafa, Sunga le Maluta Femali, I Bonifacio Yoane, Talofa. Welcome back, great to hear you on our program. Yeah. Talo fatu ia tau uma, tufal tātou por kalambe, vito pau, ia whapefoi I la tau o tawa sina whanene, ia soi fumanuia sina leo, Maria le sina tawa, watching you from Sydney, Azavia, o le sunga ia whawhitai Amosa, watching you from Melbourne, and then of course our local fans and people around here in South Auckland, Fafawina Tandielu, Via Porkalame, o le whanongolonga atu I Papa Toitoe, ia le lei, tātou woe tāle pese le whapanui atuai, ia tautou umo, le ukoloki le kāta, ma ua savanivani atu lofo I alu le kāpaka, ia pe alu lofo I le pasi po le train, po le alama, ia ma lo le ngā lue, ma lo le tau atai I le ne yaso.
pese ale suvea suau felice Mikaele. O bana o la vai tu ule pese nasi umalina talanga e te fifia le pese alanga ua whenga tate le ua fatasi mai i ala umalo. Le tabai ta ia ati mai le tatou fale tawale le Henderson Cars fatalo fatu ati ia ma fa malo te fo ile ngā lulue ma le tau ata i le yaso malo le sui fumanuia. Malo se fosa vea i langi mafo ia te elo whapeona whafoi ino sapo kalame masani. Ia, le soa wa mai angaluenga le nei aso i olo o manuia lava mea o mani nei tu sa so ofisa masalo lo manuia nei tu. Ia, o lo manuia whaftai mana i o fune talo le tau le nei aso. Ia, la se talo mai fo i le anga i ato tangata le tātou lotoa. Ia o se ripote atu i le taso yard i le nei aso. Ia sa so atele lava le malu fo le tunu sa whapeona nga i mei apalaia la se sa vale. Ia whapena fo la soa nafi. O na le sa e whai o le na maua le sa e malanga. Ia ai le sa whai le mapo kalami ma mataito. Ia o ana nafi marana nei ia te susa lava le pisi. O le malo la tunu o le sanga i mei fo i me apalaia la se sa vale. Ia whapena fo i lunga o le taso Facebook. I o lo tu atele lava le malo la tunu o lo tu mai ia o lo o tu mai ala tu ta sanga. Ia o le taimila nei o le la tapuni te sa ofisa. Ia o le wha mai a fo i ona large taso application. Ia mo le malu fo la tunu. Ia masalo la so tae au la maua mai e tali. Malo, whaftai tau o tele ia le whaiopeo applications i le taimile nei. Ia, tātala noa i le toi whaamalo si o isi tālu sanga pe a whai e istunga to lo whaingaluenga full time, ia masisi o lo whaingaluenga fo le maua le pensione po le unemployment benefit, la le tūlanga sa o lo iai. Ia whaftai lava ma whafsili ia o le tūlanga ni nao le o tāta fo le benefiti. Ia matasa tina matama matua le e tala le pensiona. Ia e mana o mia lava tāta full time. Ia tāta le nā e sau e sapolo application. Ia au le tūlanga le pei meni ma tāta e alu e tāwale. Ia e alu lava ia se oe lea e te benefiti. Ia o le e mana o mia lava tāta full time e le o se tāta part time po se casual. O tātai full time, i o tātai nai e sau e sapolo application a oele te benefiti. Ia whaatasi e mataso cashback ma refill. Ia so tele lava le malu la tunu o lo whapeona fasilingia mai ia cashback ma refill. Ia o le maua. Ia o depend fo ia le cashback e maua e le customer. Ia le tāwale o lo whapea ona apalai ai. Ia o taso refill ma cashback ia a masamele awhitala nga ilunga. Ia whaatase ma taso promotion e tolu le whaalu lava teminei. Ia se teimu iu laipo o le masina fo. Ia ona wha muta loa leo taso promotion tasa avale e tolu. O le whaafile maua le pick up Mahindra. Ia whaapele Kiwi Edition. Le Scorpio ia whaatase ma le XUV 700. Si tunu fo. Ia le maua ia me alo fatupita i lua fitala. Ia tato promotion le na lo whaapena alu lava le seminei. Ia te masalo po le masina fōpo i ulai. Ia ona whaamai e ina loa leo tato taavale i tolo promotion. Ia ai lo whaapena ia tato taavale lua filua lima le watau nu il seminei. Ia o niso taavale no whailoa tuilunga tato Facebook. Ia o niso taavale le e whaatali le seminei. E launchai ia ona tu atu fo le lunga le tato Facebook mo le malu fo le tunu e fia apalai mai ai ia peo nei vainga ta wole nav ia whaatase ma le back credit ia po le tanta fo le anga le suafa ia o le fo Italia le Henderson Cars ia le back credit ia whaatase ma lai sene ia o le Italia e le Henderson Cars se lai sene lava e peo le lai sene le mai mi Samoa tato le LCA ia o le laisene na le tele na whaonga e apalai e ta avale. Ia whaatase ma le passport a le iso laisene. Ia o le mawhai o na apalai lau ta avale le passport. Ia o le fwe mawhai o na convert e ma tolo laisene
pe afa i le learner license po le license Samoa ia o le talia o mai lau Henderson Pass. Malo whaafteitiri lava pole. Tali poti se si vaenga i nei te upa uia te au ono le tātaimi. O te loa pauna se o vaenga o tā ua ia e mole nofu sila fia fo la tunu. Ele ianga i maile sa so ofisa nei apalai e sa tāwale. O no le to tele lava o le malu la tunu. O lo anga i mai oi west. Ia be o le tele fo le taimi leo mai to yo. A maua mai le sapo kalami. Ia o na nofu sila fia la tunu. Ele ianga i me e whaile apalai. Ia mo e o benefiti. Ia o po e fo i o pensiona. Ia o vaenga tāwana e ona sila fia e tau lava ona full time. Ia whatai lava mo tapo kalame le nei aso. Ia o ai lava o lo o fia mana o mia se soani fia apala sa vale vala au mai au. Wa o ati le numera vilifua. Ia le o vale se lau fiti tasi. Ia po le maso address. Po le maso tuatusi o tasi ba wha Cavendish Drive. Ia po le email sa o mai fo i lunga le maso messenger. Na alu le Facebook page o le Henderson Pass. Pasai lava sa vea mo tapo kalami le nea fiafi. Ia, whaaftei fo i a te oile te mai tā. Ia, whaamaluia le tua i ngā luenga lo o wha mai ai le teimine nei. Ia, ai tā whenua i fo i le asua tai au. Ia maluia tele le a fiafi whaasoi fo ia. Ia whaasoi fo sa vea maluia tele la fiafi alo whaatu. Alo whaatu fo i whaftai. Talo whai ta se salutu i lunga le tātou apia fōlinga, ia le tātou Facebook page, ia whape fo le tātou YouTube channel. Please share our program, like it, and then share or leave me a comment. Ta se salutu o pātolo whingota o saumale ula Elisaura Solofuti, whemai. Alolo tau ata, ia lo whaanga mo ainga umai sa lua whata. Si tangata le umu ma le ainga armies o le tuangane i anga olo ma Shirley sa tapuala ia ma le manuia sau o iu pizza ia whapea foi ia le asu sau tina o lo mua ia lo whaangal na me te mai tai o sau ma le ula Elisara ia nga o le asu sau tina i le o toi mamau, tātou o fo i ai, te le fo i lātou o le a malanga ma sia siatu nei o tātou a inga, ia mai se le whapna tuina o le aso tāhua o tina. Le lava o te whai atu. O le tātou pura kalame lena te atua e te le ia lui Samoa. O le mata upu fo i lea. I le toi wha fo i mai o le aso malo lo. O le tu pao tina mta mai ta oi o le vaenga o fita vai e fai foi le aso malo lo tina la toia ai ta ua te le fata o ina foi o le soifua au ngam le ta ua o le telo fita sa tau le taua mo le pui ngo Samoa malona foi tulanga sa loto ia malona file mu ma lona tulanga o le tuto tas ta wole na mole sila fie le tulu tātou o tāle pese lea fo i mai wha a wau lea uranga ma le tutua ale siu whanga o Samoa ma le ngā Gagaifo Faiva ma le a taua sa vea le urua i le i muli talo wha talo fai ta mamutina mātutua wha mwe manui au tau ia mai se fo isi au tau whine ia e te vise Ioane o lo o mai mo mai masiona ta ma le tua a ia o le tamai a Ioane. Ma lo malanga, after le tuolo mawalo soifua, ma le avanoa le lei e mawhai ona asia siatu i Samoa, ia ma tue fo i mai, ia ma futa fo i le afine, ia e te vise Ioane, ia ta whatali talipo le ase, ma ta upu tātala noa, ia i le asoa tai au. E le pola kalame o ta maamtina mātutua o whaingoina, ole pula la ngoto, ole soifua matua, o nai tua asin sina. Oh,
ni mea lelei mea fale ua tumua i le fale nei televise moenga no foa o pusa lava lava o ia i ota o fuelelei au lava le mea etasi o te ole atu ira ia fa atotoe la upele se tamai titi se imamo moe watale iloa pe olea sa uanga sala ua mafuai na olo umasalo o seisi uaia ngauia la ele isiana va ai be ua o foa tuni o asetele fa a pe amani tupe mo oe la upele se tamai titi se imamo moe oi aue ita e watale lava se mea avai ngata taule mawhai o se moe ilo umafatia imanatu atu ime umana ua e aluma oe mafana fana itape au tangia mailo ufa moe moe la upele se tamai titi se imamo moe se tamai titi se imamo etasi o te ole atu ira ia fa atotoe la upele se tamai titi se imamo moe la upele se tamai titi se imamo moe se tamai titi se imamo Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me call you mine. To my lonely
Tele a ole sami, telefo ila a ole vao, tele manu felele lelangi, tele tama avakasi, aesilia ola ole upele la o Samoa. Just don't know or Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City. In this update, the government's urgently pushing through new legislation, lifting the threshold for pay equity claims based on gender discrimination. The bill's already passed its first reading, supported by all coalition parties, and Parliament's moved swiftly on to the second. Labour's Ginny Anderson says the bill tells women in New Zealand their work isn't valued, ending 33 active claims off the bat. This government has told them today that they have to go back to the start of the queue and they're going to shift the goalposts. Aged care worker and 2018 New Zealander of the Year, Christine Bartlett, says she feels women have been terribly let down today. I'm just so upset and hurt over what she's doing. Fake saying women need to be on minimum wage. And she's a woman in herself and she's just knocking women down. Facebook's former Australia and New Zealand CEO supports a social media ban for under 16, saying it can be overwhelming for vulnerable people. The Prime Minister, Chris Luxon, announced a proposed national members bill to follow moves already in place in Australia. Labor says it's open to supporting the move. Stephen Sheila says it's good to have age-appropriate protections. We've done this with tobacco and with alcohol and other things to try to you restrict it to a certain age, and then we ease people into it. Arrests across the country over a $9 million cocaine bust in Christchurch. Customs seized more than 25 kilograms of the Class A drug at Littleton Port in March.
Lachlan Rennie has more. It's prompted searches in Christchurch, Wellington, Tauranga and Auckland over the past 6 weeks. Police have arrested 4 men in their 30s. Detective Senior Sergeant Phil Sparks says the haul equates to more than 250,000 doses of cocaine. A large farm shed fire in Dunedin is now contained. Loud booms were heard as the building went up in flames, sending smoke across the Green Island area just after 3 this afternoon. That's news. In sport, 3 backline injuries for the Warriors, but 3 more players could be about to return. Centres Rocco Berry and Ali Leatawa have suffered hamstring and ankle injuries, and their time on the sidelines is yet to be determined. Winger Ed Corsi played with an injured collarbone in the NRL win over the Cowboys, but coach Andrew Webster says they don't know the severity. Dylan Watane-Zalesniak, Jacob Laban and co-captain James Fisher-Harris are all possibilities of returning this week. Retiring Blues midfielder Bryce Heem is content with his career as he looks back. Heem has confirmed he's calling time after a niggly wrist injury ruled him out of Super Rugby this year. That's sport. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Hola, EX7. Lo e whafonga le tūtua wha pia mo oe le siu whonga o Samoa, le radio Samoa, sulu lima iwa tolu a mo ia e au kila ni nei o leo, ua ono minutu ma te aile i tū la e ono. Tasi na vaenga le na tala noina nei o se vaenga o le mata upu mo tupulanga tala vau. A whai o leo o lo iai ia le whaatapula a fo i lea o le taumafta paa. Ma le ava malosi. I le se furu ma le ono tausanga o le tamaititi o le tama ma le teine tala vau. O lono winga, e mawhai fo i o na toi whaatulanga i se tū la fono. E whaasai na ai o na toi whaao ngā e tupulanga tala vau. Le social media. Ia po le Facebook, po isi lava fo i platforms. Ia, ta ilo i e pe mawhai o na whai. A wā fo i e vanu tausanga o le tamaititi. Ua maua lana telefoni. O ai la o le anofo luas fulu whai tu la fitu aso le vai aso. Ma le sfulu lua masina o le au ma le po. E vava i tamaiti i o lo whaongaina i le social media. I le sfulu ma le ono tausanga. O le sfulu ma le ono tausanga fo i ua whai le telefoni. Ua whaongai tamaiti. Le wifi. Ma isi telefoni sili o na malolosi e whaia ia lātou mea onga. Ma mata mata i lava isi mea. E le tala whea ngai. O le polenga le na. Se i tātou wawa ai pea a whai o mwhai o na whai i le ava malosi ia whapea whoi ia le tapa. Ia. Whawhela na whai. How are we going to do this? Lono winga. A whai e ulu whale lolo tapai titi le aonga. E au uma telefoni se ia mai amatu ua lea onga i lea so atoa. E au na toi tufala ia leo telefoni. A e whawhea la leo mai o tamai te le whale ma ti e mai longa le pasi. Ma mea nga i ei ma la tu telefoni. A vea na mata upu le na ma mata upu tau ave tātu te talanoa ia i lea so tai au. Ile nei foi masina ua whaata waina. Ua whaelonga ai le selau tolus funma le lima o le kolisi ale e kalesia e whakasai le mwenga. Lona winga. O le tasile nei kolisi sili o na matua. Talu o le taunu mai le tala le lei le tasivalu toru o. Ia, mai e watu le whabalo ia i la tau na sa le wau filifili i le tele o nā tau sanga watua na iatu. I le taunu mai o le kalesia, mo le fausi eina, o lona no whanga tūtu tonu i malua ma le ulu mwenga. E o mai le teimile nei, tō tele i la tau mo la tau sao i le malo, sao i e kalesia, whapena fo i so se tūlanga o le soifua o a oina, ma le soifua tautua mo le malo Samoa, ale e whakasa. So,
Congratulations to Leulumuenga College for achieving and a milestone in your own history and right. Celebrating and commemorating 135 years of service in education to the government and the independent state of Samoa. Ya, pati la ia. O le to tele o i latou o lo soifua mai pea. O whaiwhi au malolo, retire manu malo mo latou whaletua. O e na veo ma whaia onga. O nisi fo i sa o tau wina ai le kolisi. Ia, ma avea ai o ni whaiwhi au. Ma i latou o e sa ngā lulu e pese i o mai le teimire nei. O e o whai i langi le wholaunga. Ma le tala whaasolopito o le e whakasa. Ma lana onga. Leulumuenga College. Na whawai nei le awhi se lau, awhi walu se lau tolu sfurma lima. Orona winga awhi walu se lau tolu o tau nuu mai ia le kalesia mo Ioane William. A o lisi loa lima tau sanga soai. Whatuina loa ma lea onga. Lona winga lai matua ma mau lama. Ia lea onga Leulumuenga. Na isi kolisi umai o e o lava ia onga le malo. I le watu nei una whailonga i o le se lautau sanga o avele la tau, se lautau sanga fo i o le aonga Sangato Iosefo, ia a o lea. E le pea i o ai se fix full lima i a le kolisio Samoa. Ia te i o atu e fo i le nawa i tau, ta alusia i le lofo maleanga le lei o le atua. Ia whailonga, tau sanga o aonga, tau sanga o le tutua, ia malea mana ia. O le soifua a o ina i to tonu o le ekalesia. Ma to tonu o le tātou o tunu. No, o mai leo la tala no walanga le fuku sa wale tau malulu ia ma mai ia ngase ma mai o le tau malulu. Au te vai atua tue te liu mai i whanua le tamama tua ia Ioane. Ia, whatalo whatu Ioane, whamoe lo moa le malosi, ia, mai se fo i o le tausia ma le vaia le lei o oe e si au a fine le tua fine ia e te vise. Ua e le malosi ta ou i wha le lei le tino, le anga ua malulu le mea nei. Sa mana ia pena e nofo i sa mo se i o le tau maa whanawhana. A wale wingal na o le tele o nai o tātou matua. E tau malulu loa ia New Zealand nei po whea lava atunu o lalangi o loa lala mpapa awai. Tau malulu loa lava. Ia ngā ilo i Samoa. Mana i o le tala o le tau i Samoa. I teimile sao i atu nei. Ai maari o fo i o tele o tala tau wha whiwhia ma isi mau tangata. Ia mai se ai la wali i o mai te tonu o le paramene. Lale me o tau wha whiwhia ma apa i ngā rue ngā tustala o lo whaia. Ma whailo i le atunu. Speak the truth. Iwe, le mea na o tūlai mai. Wa mumusu tangata. Ina ia toi whia ni whaasalaunga. E winga imata upu e te tau na whailo. Ina whailo le talanda. Mai e kaungulosa vea i Samoa lokalo. E o tūsi sila iai. Lale mea le alokai. Sa vali le tu la fono mala malama le tu la fono ma le tau tua fa sa lau ma le au tu stala awa umo no folfolatu fa lo alo tele i ngā luenga ma me umo lo whaia ma lei fo sisi o fa le anga ina ia le matanga luenga o leo leo ma le whamsinonga ma isi vaenga esi o le atunu o pu whaia la tau ia o mea nā tātou te tā alo ma whaalawi loa i le atunu. Leise me tau o se tau whaaleanga le ai. Tātou tala noa i upu moni ma upu sa o i lātou o lo o whaia. Langa foi o le moni mau le atunu i upu e whaia o tātou te tai. Po le tua ngai, po o le tua o le malo. Ma le toa tele o le au fina u vale. Le whaavaea, le malmalama. Io, na whamelo la ia lea. E tau nu uro ia pai mala fai Samoa loka mau. Le mwhai na fai se mea whapena wai lore lei. O isi tu stala malama lama. E minoi e matua i fai
Se case whaasanga i so stangata na te whaalawe lawe le ngā luenga tūstala. Malau whaasala lau e malama le tūlafono. I se tu ai ngā tupe e mimilo e suai le malo ma suai i lātou te whaia le vele nao le tau whaafefi. Mena le no ata, mau whai atu. Lava whila o na tau whaaleanga. O le to whaia o pau. Le fionga i le sui komsina, i le komsina o leo leo. O le uso o le atou sa vea. O le tino a ano toto maivi. Futi ma au a pau e whaia upu o le atou sa vea. Io, ma upu le whanu manono. Tā ua le nā, o le māla malama. I o tātou tiute ma pā pupuni e ngata mai ei ia le tua oi o mea le leik. Le nā lai. Ai, o le mea tāu, ia maua lau soifua malo loina. Au apo lea, malea. E tau, ona e maua le malosi, mafau le lei. Ngase o le tino le toto mawalunga. Ia whapena fōi ngase o le sela. Ngase o le fatu. Ngase o le toi wha le leia. O le tōtonga ole. Ate male fatunga. Wai o tā uotele ia tōtonga nā. Ole ate male fatunga. Liver and kidneys, because they are the most vital organs for infiltration and cleaning up your bloodstream and your system. So son tele, ile ngase o le ngungu, gout. Yeah, I must say for le arthritis. Ai sau fangu, ai sau vai o leola, te malosi ai ma le ilo ma fau ma upu e fai. If so tele fo I fa sau I fa fo I e fa mamaing ko lau palau vale ma lau fo upsa. Tato fale o lo masadi. Anga I o le sfuma le tolu Lappington Road I nai o tara o lo iai I le mauta o le fionga le sao li I hatuala tau wā tau pa utino ma le fale tua I a peka. Sfulu tolu Lappington Road I nai o tara. After ia tu tuala mo le tua la ngali so soni le tunu ia ma fa no fo I le monta lo sulu fa ia tu ia le tunu mo le latu vai o le ola ia fa bru ia tu ai fo il tidal tatu ainga tina ia me tita ia ma uto uma o lo fa fonga mai tau pa u langa ia fetulele ma le tua ia Juliana uso ma tu fa fide ia pe a mua le avanoa o lo whafonga mai ai. Tātou se e leisia tātou maketi ma le tātou whaleuloa. I le numera luasful ma le lua Templeton Road, o Templeton Place, Glendon I Manurua. Ia, o iai le tuafine ia ma lia nive, ia ma le tumaitai o Marita sa wanga whafta ia tu mo le whaavanoina. Lea fo ino fuanga o lo o ua masani ile atu nu ue ulufale atu. Ia masulu atu fia mau se vai. Ona tātou se mai lea I tonu ngā le mbu o le taulanga whaatau o le Tasi Market I le taulanga o Mangere Town Centre. Ia ile usu ea wha o le tane Peter Silva. Ia Auntie Fiona. Ia whapea fo sunga I le whaifi au. Reverend Larry Tupai Lavea. Whapea fo I le whaletua. Ia sau po le fionga ia toa Helen Tupai Lavea. After ia tu mo le whaongaina o le tātou whaleoloa ma le maketi. Ia wanoa I le vai mo le tōtele le mamado le atunu a maisa tina ma te mama tua o lo alalam papa au I le afo ino fuanga. Whatalo whatu I le tina matua ia tau whao. I nai mangele ia masiona ainga foi. Tasi o tina ngā rosi foi. Lona tino ina ua to anga e inu le vai. Ia, ona tātou se e lo le tātou whale loa muli. Alo o iai I ina le numera Tasi, Triangle Road I Aukilani Sifo. Masi. Le tulangi Sifo le nā, lo iai le sunga a Wahid I le tātou whale loa le sa whaingoina le Tasi Market I Navaitau. Ia, lea ua whaingoina nei. O le Grand Market
Number 1, Triangle Road, Massey I Aukilani I Sifo. Ia, mai lātou e masani lava o la watu lātou vai mai Australia. Wala ua le tātu mera nā le atou sevea, mulitalo. O lua tasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. O lua tasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ia o te o tu lava e watu lau vai, ia mai lātou nā mai I Australia, lātou fo I Los Angeles, Salt Lake City, Utah. Ia whapea fo I lātou olo I ai Seattle, Tacoma, I Washington State. Ia, amaro atu o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Aisa vai a leona. Mawel malosi il teimi ole tau malu lu. O mai lei o la u tala noa le mata upu lea na tu lai mai. I leo sa whainga lea na whaatino nei a leo I Samoa. Lea no Sofia o sa whai ai ia se ainga I nā. Ele mamau ma le mātou whale. I leo ne. Ioi, ta mana tu ole be I leo ne o tau ia o mai tuama le mamala mai. Ta mai pito no ui o le town area. Le anga ia tuai I le awala lau papa le I vai singano. Ia po le lau papa fo I leo ne. I le va o ida ma le a onga a malua fo. Na tolu wala le I le fale lea no so fa I leo. Ma whaate I ai pa ua popole ma ua fefe vale ia se tasi o tina matua e fitu ma le lua tau sanga le matua. Ai, ele I ai se search warrant pa o se pepa whaatanga. E whai ai se saili I linga I lalo le tula fono. Legal search warrant to be presented. I tangato le ainga le whai la tau pinko matamata le TV e matau tia le os whainga lea. Le whao ngai nai o ni la au manos. Ai e moe fo le ata, le eise aisa, le ai ni whana, le ai ni a upenga e ulai le aisa, le ai ni tupe na maua I, le ai se soli tu la fono. Ioi. Tasila lea vaenga, ia le fo iolo o maitawina. Wa ave ai ia le tangi le ainga, I le whamsinonga, ia ma ua whaia ma ta hapena le lātou loia. I le tu I nātu. Mana tua, e foi me whapene ina na tulai mai, na matua I to tongi e leo, le whai tau fia se fulu afe. I a inga ma tangata teito tasi, sa tulai mai whapene. O le oso wha ia, ma le masalamia, ai le se mea number 1. I le wha ngā ina a penga, malolosi e pe o la au malosi. O le mea la leo tulai mai, e le moni maua se tasi o tamaitai. Sa ia I le aso le mai a pu e ina le se ata video. O le mea na o ia I la tau le whaonga ina o whana e whasi li mai. Ua whaata I tai e le tamaititi o le ainga e 5 tausanga le matua. Ion. Ua whaata I tai waru a mai le la au o ua whaifo le pe o le whana la au. Ia ma whasi I 5 ia tangata o le ainga. O mea na ba ai ia le tamaititi. Ia, le teimina al matuele o sfa inga leo leo. La le na. Le fua tilo ia le matanga banga e whambai le manuia le fsota inga ma le fionga I le komisina le tenenga iau pa au longo Filipo. Ai, o se mea te tau o na ahtoi ave ia le sila. Ma le tanga I to toa a malu al malo mo te tai al matanga benga. I nisi training po o nisi a o onga mo le anga I atu lumanai. Na ia mauti noa. O le fale tonu lea ua anga I ai. E o safai. O le fale lea. O le afa maunia. O lo tu lai mai ai ia soli ngā tu la fono I la au fasaina. Ma ia tau ave e leo. Se pepa whaatanga mai le whamsinonga po o se whaatananga mai I se le stala po o se whaamasino le whamsinonga.
e ave is a legal search warrant. Ia, ta awol mele na mo le wha manatu. I lo tātou watunu. Ma ai ei fo ini mita upu whapea tula I mai. A o lea ua mai a ona lapta I ai ia I tātou. I le tātou wa ia te tau I le tula whono. And everyone has a right to a legal advisor. Yeah, or legal representation e tu sai mo mea whapene e tūlai mai. Ia, se whaanoanoanga matautia. Ua le maua se wala tātou te sauwhia tuai le tātou manu Samoa taito fitu. Wa le ua mai anei I le vai le na whaatino I Los Angeles. E matautia, le mea na whaia si a mani ia I tātou. Ia. Le ai se ai o le manu Samoa taito fitu. A le tamu sanga sili le nei o na tāua. E toi su e iso tātou awanoa I lunga o le tamu sanga o le World Rugby International Rugby Board. Ia ai baise o au maululunga, the top 10 level. Le ise tātou tūlanga. Whaape I o na tātou whaia ina. Kia la kuro ke le fi makamaka I. Ia. Ta te le fia mata I se tālonga. O lo tū mau pēr le whaatūtua ma le tali to nunga I le tātou au. A le mea naif sili mai ai. Awa sia mani e la loa le bea olo iai le tau whaitangi a we ma le lili vau ni fo pēr na whaatūlanga. Ia au. Ale la lorangi. Ma le Pasifika. Wawai le pulu e tu iai tātou. Ai avatu. Ma kua I sia pingi ma lambi. Ma lambi ai ia le au o siamani. O tangata e le lota alo. A le ua whaia ka ko miki e le se masima ku o iai. Talo whai. I le taimi na wha se la I ka ko o siamani. What's happening? Is it a problem with the selection of the people? Se whawita auli o lo tūlai mai I le leanga ma le lei pe le talawhia ngai le tōwhia ina o tamata alo. O ai le first 7 e te taura I lunga o le malai ina I whaia ni ai mo le teimi mua e wawele alu le teimi. Ona whaasoa soa atu waila ia leo o isi ta maspea ma isi tangata muli ane ae ua a maa ea ona whaatino oso wha inga mua I le polo. A waile ise au. E maoni ai I le tāmu mo e man po e tangata e le ise polo o tāmu mo e ma I lato. E o mai vole asu. Le fitu malasful wha minute. Nga kako ki ngā inga le kapu e kangaka o le ka mo e malapolo e le ise polo I a kako. It's not good. It doesn't look good for Samoan rugby. Teimile nei. Ia a olo o tū lanata fo I le masino Iuni. Me Iuni. O le tātou tūtotas. I le ngata le tūtotas. Ia e whapena fo I ana moa I le avanoa. La tātou sāva vali alo matama whanaua. La fio anga mo taa. Waiti ia whapea fo'i le tongo a asa. Tama o le nai. O le wha amanatuina o le se lautau sanga. Talu na tau no o mai le lakapi, mata alo lakapi, tama matine o le kalapu lakapi a mota. I was blessed and I was privileged to serve my village, not only Vayala, with the senior A team, ia whapena fo I mele au le tātou nuu. I leisi tu vai o fuata ia mota, senior A team. Ia whapena fo I mele senior A team.
a le tātou wa onga. O tama tu wai o le kolisi, o le ei a skopa. Yeah, looking forward to that. Tātou sāwa vali mamana tu ai. Na yo tātou uso, ua whailangi le wholaunga, ma i lātou o loo soi fua pēr au ua mānu nua mao i to'o ma sāwa vali mao i mea wheelchair. I le lātou fo i sao i matau le tātou au. Siampini. Le tātou nuu i mōtā. Whalapu putonga uma a le tātou nuu ma lātou tama whanau o lo whaia lātou so ngā tupe i Australia atoa. Melbourne, Sydney, Brisbane, Queensland, Perth. Ia, whapena fo i au kilani nei. Le pere stede mara komiti whafoe. Watu le whamarusi au. Ko anga sueng kako kupe. Ia, malongo mai le tātou tōninga. O anisi mea whai mō le anga i atu le lumanai. Ina ia mautinoa. Ia, tātou te o, ma le nganga whiwhia, ma le nganga whawhitai. Sa whailo tātou sao i le au o le tātou nuu. Ia whapena fo i le au o le atunu. So, I look forward to that. Walking side by side with you and marching down the streets of Apia. Tātou I nai le awala lau papai vai singana. Tātou a ngai e tuai. I le wha moe moe o le tātou se lautou sanga. That's a very long time to be involved in having rugby in our village and our own backyard. Ja, wat malosi mai, profeo iai e tātou sui nā mō le tātou au le kapia mō taa ma le whailunga ino le se lautou sanga le masino iuni ma le tūtou tas. Tātou tuli matai ma mata I tuina nā mea tālusia. I le lofu ma le anga le leio le atua taita I atu iai loutou sui fua ma so mātou wala. Mai se fo le tāpenanga le tātou nuu ma le tusi o lo tapena le teimele nei e le sunga ia fata maulolo. Wellington e Malifa. O le ave ia tātou wata ma mea umawhapena. O se tusi o le amana tua ai le tōtele. Sa whailo lātou sao I le tātou au. Ona tawalunga tuaila I lea. Tele I o le mau whaamasinonga la o loo ngā pāne I Samoa. Ai whai uatu le tātou porkalame o le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I ni saafia finga na tūsia e le toa whā I a namulau ulu. Whafonga mua o le vai maunga. Se yuli lei a taua mō le malanga ma le usu ngā whono, ma le tuua o le malo. Mō le tātou uso pele, ia tuila epa ala I malo, a e ma le malo, mispusi, paito ma le ifi, pātū, so alo leu tele. Ona tātou tau mā vai ai lea. Lea fiafi, avea fo I nei sa afi finga, e moli atu ai wha ma whanwhananga, aua ele whape umololo ki o ngakau ki lo, koe mōr fifia. Tele a fianga o le whanau I a whapena fo I tangata o le tātou ainga, o uso matua whawhine, o e na malangatu matoe tu wa e se atu ina ua mai o le whamoe o le tātou uso I le tātou ainga I vaiala mamota. Sa whiwhinga mo le uso pele e tawalunga atuai le Gagaifo Faiva I le so. I le tuua o le malo le sunga. I le usoli I le maria toa. Tuila epa, ala I malo, a e ma le malo, misi pusi, paito ma le ifi, matai a patu so alo leu tele. O le talafa mo moi loto ua o mai I lo loto.
Le la ua ngoto ua sola fo i le poto. Ua moe nei I whanga la utia. Sa wha malu a inga. Ua mapu I le tula wha sau o la au le lupe o lo Faiva. Talo whae. Pu e o ma lo maso alo wha pale. Ua le ma ngana. Sila sila ane I le tauti anga. Ua le a toa ai tupe o le whala. E ua mali liu toa, ua ngausi ai a upenga o le taua. Ua tulolo ai lo uto'o, talo fai I lo ufue ua solo. Ua malepe pae o a inga. O le au fata I tao ua langaina. Ua lafo ia I malae. Ua solo foi le tulu I pae. Sa vai ie le usoe. Manatua oe taimi whaingata. Le tama whai aso ma le whaatinga. Ua malepe la utui ve lo ta uso sa whaapele pele. Lo usei ua le lea. Ua lilo atu I le vao puanea. Talo whae I le whanau pele I le anganga. Ua inu malie a male malo I au tau Faiva ua saa. Ia mau le to vai, ma ia uli masao la tātou fōlaunga. Le uso pele, o ngā ruenga le lei sa e whaia. O le a te mau I le fatu, ma whai ma vainga. So aloa whā, tali ta oto le ngase o malolo, pule le atua, ia le ai se isi e whailoto. Mo maonga whaalupe o nau mati, mai mau pe ana tu mau au le langi. E le ngalo a fia e sio na vau. Mai male malo tu ila epa ala I malo. E mana tua pea lo sao. Le ulua I ali I sa ilau ropati mamua I malae wini. Ia tape nane se no fuanga mau mo le wii. E lilo oi le vaai a o au ngā ruenga e tautala mai. Au te nofo fo I ma le loto ua malie, le uso pele e le whaingo fie. Mamoli la ia la au I fongaa, ua malie ai, mamalie ai le papa I ngala ngala. I lau tautua wha malu a inga, e mana tua pea, tu ulima le vaio li a manaya. Mama, aua e te tag, lo soifua le tua I le langi. Le tamā pāngongo, le ulua I peni mafufonga whā. Ma lo ono sai, I le tuangane whaingatā o lo ulua tina. Le ulua I ali I Celestine Makaterina, o teine mātutua ia sānu nofo I le ainga. Le ulua I ali I lolo vai mamua avasa. Fatu lo o ulua titi, ua sola le tama, sa tō I le vā. Sa wia oe le uso pele, mapu I nuu e le ngalo ai ti ngā. La ei mamalu o le atua ma vivi le tamā. Fatunga o ni ngase alu ma ave ma oe. Fa ma ngalo si au a inga, o lau toe upu mai lea. Tautua nasi au whanau, lafo mai la ia, I le a inga e wha au wau. Lo tātou soifua tautua mo le atua. Sa vea le ulua ia li I whaafitai u eo o mai. Winga le soifuanga nei ma le taula fonga o loo whainei. Eui ina tai pipia, ai pipi I pea ao, I le sai a maupe nei. Le aise isi e tū wha maunga, o le oti, le toa, ai ola o na ala. Tala le tusi sa, o mea oma e I ila, e le oni auroia, a o le alofa e wha mawhana whana, o le moli mauola lea I luma o le tua. Ia manuia lau malanga, le fionga ia tu le epa, ala I malo, a e male malo mis pusi, paito maleifi, patu,
so alo leu tele. Tusia e se yuli na mulau ulu fofonga mua o le vaimaunga. Lei a taua Hawaii W Hunter lavea. Ia, le na, tawa lunga tuai ia le tātou polkalambe le nei aso, ma omoonga, ma sa fifinga, mo lo mātou sopele, sa awai atu iai, ile tu ua o le malo, ia ma le usuia foi o le fono. A wai le eisi si foi loto e tū matite e le finangalo ma le tō whapa ia le atua. Ia, wana o le atua, na te whaia, lea ngā luenga. Ia, ma o na Faiva nā o le atunu. La tātou wō se isu le pese au. Asa vea, e wha mā vai atu ai. Zauso, o le no foto tas. Ia, o le nā. Lea. Tātou pese le nā. Lofo mai le atua vai lua tusa so tātou munuia. Mangalo fo i se leo le au na pe awhai ua pa o papa i lau whafonga ma lau tāpo inga. Ta mamtina mātutua o le atunu. Rofo tele mo oe, maua lau mawhan whana le nei pō pe a e moe. Leo whainga luenga tatofi e le atua i whata whaitau langa i fia. Anga le lei le atua i o tau Faiva po ia. Ia, whapena fo i le lo o Samoa, lo whafonga mai i atunu ue fio le lalolangi. Lungo le upenga te whailangi le Facebook page ia whapea foi le tātou YouTube channel. Manu ia malo longa le nei pō i tali ngā sua, whapea foi osi ngā taulanga ma whai ngā lotu. Ia a afu ma ufitia i tātou i le ia afu o le alofa le tua. Ai ala whai whanunga le lei i le aswa tai au. Lei a taua sa vea le ulua i ali i Muritalo, Al Harrington, tūmuru vau le vea le nei. Alofa tele mo oe, so i fua mai mania. O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tualasi. Le lo fae mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o ta fia falongo iai la upele ea o o fea o e iai la lulangi pua o male manu wa sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa mo atu pe ana ela talata mai se kusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona o vai e telene tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timungai se ito mai wa o galala le fia inu vai vai mai so tana o o a upele ai lalulangi pua o male malu wa sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa mo atu pe ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai
soninga a oe maita lau pele e ai le whangaluina o te wina pea oe isi o ufatu o nā